Kikombe cha umbea kimeshadunda mezani, yani chai ya moto show. Gatho cia mwanya mwiroreri wito wa Jos Kenya Official TV origi thiini wa ceceni ino njitikiria ngunyitio geni nigetha tugithi na mbere gukumenyithia mohoro mothe mara marahanika thiini wa nenda citu cio kinyaniria na ngehoka ati wi thayo wa mwathani imwe kwa imwe tuthikinya mwena wa Facebook o kuria mwiroreri ngukwira ati ndeto ni rikitie kumbuka kuria Facebook ni undu mundu gwitu Simon Mwangi Muthiora hamwe na Lucy Kangaru Ng'ang'a ni marikitie kuruta ndeto o iria riu igitigite muingi na gikeno kiingi thutha wa gufuatirira #oirererikana ni ya gufuatirira kihoto kia mundu gwitu Jeff Mwathi. Riu kuma na account ya Facebook ya mundu gwitu Simon Mwangi Muthiora ni akoretwo agiposti ndumiriri o iria irekereirio ni mundu gwitu Rusi iria yukiretwo ikiuga ati DJ Fatxo, his driver and cousin, spends the second day at DCI headquarters. His passport has been confiscated. Kamata Friday loading. Macho ni ndumiriri o iria ikoretwo ikionia ati DJ Fatxo hamwe na driver wake na ukiririkane hamwe na cousin wake o aria marerekana ni first suspect ni makoretwo makinyitwo na guikio ngono thiini wa headquarters cia DCI ona ningi nigetha kuruta ripoti o iria mwakiwe kumbana na gikuo kia mundu gwitu Jeff Mwathi. Na riu to uguo tu Rusi ni agithiete na mbere gutangatha na kurekereria ndumiriri ati ona passport ya mundu gwitu DJ Fatxo ni ikoretwo ikinyitwo ni DCI nigetha kurigiriria kwa njira imwe kana ingi gukorwo akiuma thiini wa Kenya nigetha kuhakikisha ati kihoto kia mundu gwitu Jeff Mwathi ni gikinyaniru. Njira thiini wa comment section hihi ureciria atia kumana na ndeto ino ona kana kumana na giko giki kia andu aya magwitwo DCI. Njira thiini wa comment section tukiona ne kahinda kangi gatari karaya.